somasa kondiswa Lindos Production Total Session baby Mina ngula lizitha ngithi qina mrepa ngoba ilines yasetwa ngithi rapper mrepa sisiza ngomrepa kodwa irhyme labetha thina singena shesha mayiniku zoqeqa sembuyile kwakhona uAsema sikhona esection sikhona makwethina nizulibona ezasedate kwakhona thina phuma khona entwana zidanda ukwenza ibeef bathita nizulibona ke batam stilia odilizomrepanyana ngamaphantha underground dala nizabalaza msiwanvuka gazi mini hlanje bala marelise release amabhasi agcwala gazi ziyawe gazi after show iganja party lento senza kanje asibona umrepa besimanje manje no lakanyana can't give up mama ncame checking dlala amagama ndiyajoka ndibona lihlanya manika mthoku bakhe hamba yasipita mangiphethe sa bambiza ngeboss nawe woza songibona mangifos vele ngathi shit ngenza hit noma ngi-6 feet mangifika section yenza show ngifuna usesibatheni basta ngomashit oma left ngiphatha uparafin ring evare ngaba mrepi mostako bo-17 represents inyoni bakithona bambiza ngomhloli bathi hayi bo balibele ndimi psycho hayi kanjalo bagcwala ngamekasi lakho mina ngula lizitha ngithi qina mrepa ngoba ilines yasetwa ndithi rapper mrepa sisiza ngomrepa kodwa irhyme yakubetha thina singena shesha mayiniku zoqeqa sembuyile kwakhona uAsema sikhona esection sikhona makwethina nizulibona ezasedate kwakhona thina phuma khona entwana zidanda ukwenza ibeef mathita nizulibona sembuyile kwakhona uAsema sikhona esection sikhona makwethina nizulibona ezasedate kwakhona thina phuma khona entwana zidanda ukwenza ibeef mathita nizulibona mina ngula lizitha ngithi qina mrepa ngoba ilines yasetwa ndithi rapper mrepa sisiza ngomrepa kodwa irhyme yakubetha thina singena shesha mayiniku zoqeqa